Maya payabak po. Kapanyawsan para karing kakasal. Kaya katamula pong iyabe karing kaya katamong panalangin, ding magsadyang tanggap king sakramento ning matrimonyo. Mr. Alexander Ian Aguilar, Amanoknangan, Kuwayan, Angeles City, at Miss Ira Marie Aison, Manoknangan, Babo, Pangulo, Porac, Pampanga. Makatakdang kasal king December 22, 2025, ang maganap San Ignacio de Loyola Parish, Porac, Pampanga. Mr. Chester Escoto, Amanoknangan, Pampang, Angeles City, at Miss Christine Joy David, Manoknangan, Manibawag, Paralaya, Porac, Pampanga. Makatakdang kasal king December 17, 2025, ang maganap San Ignacio de Loyola Parish, Porac, Pampanga. Mr. Jomel Messina, Amanoknangan, Binyan, Laguna, at Miss Arlene Tan, Manoknangan, Manibawag, Paralaya, Porac, Pampanga. Makatakdang kasal king December 18, 2025, ang maganap San Ignacio de Loyola Parish, Porac, Pampanga. Mr. Kensel Garcia, Amanoknangan, Senyora, Porac, Pampanga, at Miss Angelica May Arceo, Manoknangan, Santa Cruz, Porac, Pampanga. Makatakdang kasal king December 14, 2025, ang maganap San Ignacio de Loyola Parish, Porac, Pampanga. Mr. Tristan John Villanueva, Amanoknangan, Manibawag, Porac, Pampanga, at Miss Saisa Katrina Batan, Manoknangan, Pulong Kakutod, Angeles City. Makatakdang kasal king December 7, 2025, ang maganap San Ignacio de Loyola Parish, Porac, Pampanga. Mr. Neil Pinpuri, Amanoknangan, Kangatba, Porac, Pampanga, at Miss Elaine May Kitoy, Manoknangan, Becca Clark, Margot, Angeles City. Makatakdang kasal king December 21, 2025, ang maganap San Ignacio de Loyola Parish, Porac, Pampanga. Mr. Raygar Belsa, Amanoknangan, San Agustin, Lubao, Pampanga, at Miss Jessalyn David, Manoknangan, Manibawag, Porac, Pampanga. Makatakdang kasal king December 14, 2025, ang maganap San Guillermo Parish, Bacolod, Pampanga. Mr. Michael Bugatan, Amanoknangan, Manuali, Porac, Pampanga, at Miss Chesa Briones, Manoknangan, Manuali, Porac, Pampanga. Makatakdang kasal king December 27, 2025, ang maganap Holy Cross Parish, Sapang Bato, Angeles City. Mr. John Christopher Martin, Amanoknangan, Arayat, Pampanga, at Miss Arnie Rose Reyes, Manoknangan, Manibawag, Paralaya, Porac, Pampanga. Makatakdang kasal king December 15, 2025, ang maganap San Bartolome Parish, Magalang, Pampanga. Mr. Christian Jergel Halili, Amanoknangan, Manibawag, Paralaya, Porac, Pampanga, at Miss Iris Tricia Pineda, Manoknangan, Kalsadang Bayo, Porac, Pampanga. Makatakdang kasal king December 8, 2025, ang maganap Our Lady of the Four Paris, Villa Maria, Porac, Pampanga. Mr. Margarito Jr. Manaay, Amanoknangan, Kalumpit, Bulacan, at Miss Renz Michelle Messina, Manoknangan, Santa Cruz, Porac, Pampanga. Makatakdang kasal king December 7, 2025, ang maganap Holy Cross Parish, St. Joseph the Worker Chapel, Chapel 2, Clark, Pampanga. Nung ninuman po kaya katamo ingating balong nanumang bage o pamikatagon
amalyaring maging sumbagal king kasal daring mesang bitla, sukat tamo pong agad ipabalo king kura paroko o king opisina ning parokya. Kapabaluan po, kapanyawsan para karing seminaristang umemi ordinan anting diakono. Yabiatala naman po king panalangin tamo, ding seminaristang magsadyang mi ordinan anting diakono. Seminarista Harold C. de Guzman ay anak dari Mr. Carlito de Guzman at Mrs. Erlinda Coronel. Seminarista Alan Paul L. Mariano ay anak dari Mr. Rachel Mariano at Mrs. Josephine Liangco. Seminarista Kevin A. Simbulan ay anak dari Mr. Crescencio de la Cruz at Mrs. Juanita Adriano. Seminarista John Paul T. Toting ay anak dari Mr. Julito Toting at Mrs. Elaine Tolentino. Makatakdalang miordinan anting diakono king December 3, 2025, alas 9 ning abak amaganap king Mother of Good Counsel Seminary del Pilar, City of San Fernando. Nung ni naman po kaya katamo ingating balong nanumang bage o pamikatagon amalyaring maging sumbagal king ordinasyon daring mesang bitla, sukat tamo pong agad ipabalo king kura paroko o king opisina ning parokya. Idaon tayo po'y misa ngay ni para king kapasalamatan dari Sita Celis, Erwin Dizon, Garcia family, Ocampo family, Benedicto family, Garcia family, Car Bryant Mcdow, Mr. and Mrs. Estelito Baluyot Jr., Jensen Evaristo and family, Alvin Miklat and family. Para king special intention dari Encarnacion Bernardo, Mr. and Mrs. Jessie Salak, Grace Santa Ana. Para king complete healing ng Elena Cortez. Para king death anniversary ng Marcial Carrion. Yabetala naman po rin kaladwadari, among Pax Lansang, among Aris de la Cruz, among Pedro Puno, among Felipe Manalang, among Pedro Jaime, among Jose Narciso, among Emigdio Tuanyo, among Chodolfo Tantenco, among Rustico Cuevas, among Leonard Flores, among Elmer Simbulan, Leonor, Noli Senior, Edwin, Josephine, Joselito, Zacarias, Corazon, Rosario, Amparo, Vicente, Simeona, Albino, Soledad, Constancia, Dominiciano, Cecilia, Eduardo, Rosenda, Jenner, Gloria, Manuel, Jesus, Rosita, Beato Senior, Matilde, Feli, Florencia, Isidro, Edison, Joaquin Senior, Cipriana, Dedicación, Glicerio, Adelina, Sixto Senior, Victoria, Gregorio Senior, Faustina, Imelda, Jesus, Noel, Lamberto, Chodorico, Reynaldo, Aida, Leoncio, Benita, Josepina, Rolando, Helio, Milagros, Crislin, Jose, Nicanor, Natividad, Carmelito, Loreta, Roberto, Benjamin, Rita, Ernesto, Teresita, Fernando, Marlon, Juanita, Segundina, Javier, at Dingmaldang Kaladwa, Kim Purgatorio. Palakad tamo po.
Lagyo ng ipampo ng anak, kapo ng Espiritu Santo, Amen. king ginuman at tiliya kaya kayo, At kaya kaunti mo rin. pakamalan kong kapatad, na bayabet ang magmasusi, kaniting panal Eucharistia, kapang pagmasusyan tayo, ing solemnidad na ring sablang mayang unabye, kaniting misa, kaya katamuyang kilalanan at panalangin, ding maldang kaladwa lakwas na, detang malapit kaya katamo, ding kaladwang taraw na ning mabilog ang parokya ring alaalay, at ding maldang kaladwa. Patangan pong maging karapat-dapat si siyang talapa at panyawad kapatawaran di kaya katang kasalanan. Itangan po, aminan ko, King Diyos sa mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, hingmi kasalak bina, king pamisip, pamangabano, ampong pamanyapot, king marok, at king pamagtamad kong gawa, king maya pasukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayad. Huli nita ipanigapuko kang nuan na Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pong banal, at kaya kayo kapatid, hingi panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamot king pangapatawa, daring kasalanan tamo'y dala na katangan sana, king diyalanagga. Amen. Manalangin tamo, o mapamakalulong ipa, pakiramdaman mo rin kaya kaming panalangin at pamatulan mo kami, kabang babayo mi ingkekang kasalpantayanan mi kingkekang anak, abinangon mong iba't king kamatayan, pasiklangan mo sana'y kapanaligan ming makapakirakela, ring sablaming kapatad, ameyangon na biye, king keyang pamanyubling mebiye, itingan puadwan mi, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambemo, king kameto nganing banal na Espiritu, Diyos manggaman king alananga. Amen.
Pamamasang iba't king libruring Makabeo. Ihudas, ing pamuntok ning Israel, menyawad yang kontribusyon king balang metong karing tao. May katipon niyang alagang mamabot a 2,000 drakmang pilak at peparalano karin Jerusalem, banmidawon niya, ing metong a sakripisyong kapamayaran para king kasalanan. Mayap at marangal itang depatana, antinaning at suking kapaniwalana, ing pangasubling mi. Uling nung ena paninayan, king ding mengaragsa king parang ning labanan talakad lang pasibayo. Mistulang kalabisan at kamulangan sana, ing ipanalangin laring mete. Dapot, antinaning isipana, iting makapagmulalang ablas a makapanaya para karing mete, king masampat a kamatayan, ing paksana, banal at kapuri-puri. Itiya ing sangkan nung bakit inawad ng midawon niya, iting sakripisyong kapaglarinan para karing meyangubi. Balaping mayatbus karing karelang kasalanan. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Karingtao, Roma. Nung ing Diyos at yuking panigtamo, nino ing laban kaya katamo, pati na ing sariling anak na, ene pe pasubalyan, nune dinaw ne para king ikakayap tamo. Nung pati na anak na, binyene kaya katamo, ipagkait na pakaya kaya katamo, ing nanumang malyaring ay Viena. Nino ing misuplong laban king pinili ng Diyos. Nung ing Diyos mismo, pepayalan na lang sala. Nino pa ing makaya tulkarela, i Kristo Jesus kaya? Aliwa, emo ing meteya para kaya katamo, sinubliya namang miye at tatyuking dane ng wanan ng Diyos at magparalampuya para kaya katamo. Nino mo ing ating upayang ikawani na katamo king lugod ng Kristo? Ing kaligaligan kaya? Ing kasakitan? Ing pangalupig? Ing danop? Ing kalubasan? Ing panganib o ing kamatayan? Ali, uling karing sablang bagay reti, at intamong ganap at agumpe, king kapamilatan ng Kristo, alinugod kaya katamo. Matibe kong kapaniwalan, king agyang ing kamatayan o ing bieman, ding anghel o ding aliwapang upaya, o sikanan karing banwa, antimurin ing nanupaman king kasalukuyan, o king paing tungol, ing atsubabo o ing atsulalam, o ing nanumang melalang, e nakatamo kapilanman malyaring ikawani, king lugod ning Diyos kang Kristo Jesus, aginutamo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Kristo, kailangan niyang dumalan kasakitan, at mibangon iba't king kamatayan, bayo ya lungob king kayang ligaya. Ing ginumanatili kaya kayo, At kaya kaon timurin. pamamasang iba't king maya pabalita, agpang kang San Mateo. Bigaya kaya ko, o Ginoo. I Jesus nga nakaringkay ang alagad, potang datang na yung anak ning tawan tingaring makamal, ding sablang anghel kambena, luklukya king mal at trono, matipon la arapana ring sablang tao ring mabilog ayato. Kanita, pikawan niya na laring atong tapok, antimonong makananong ing pastol, kakawani na laring tupa karing kambing. Ibili na naghindane ng wananding tupa ding kambing king dane ng kaili. At sabyana, ningari karingatsu king dane ng wanan,
Munta kayo keni, ikayong pepanwana ng impako. Munta kayo keni at tanggapan niya yung kayariyan na misa diya para kay kayo. Iba't pa king pangalalang ning yato. Uling meranop kut pepa kanan nyo ko, maukot pepa inuman nyo ko, metong kundayuan at tinggap nyo ko karing pibale-baleyo, lubas ko at pepa imalanan nyo ko, may sakit ko at liningap nyo ko, at syuko king sukulan at delawan nyo ko. Ipakibat na kanita, ring taong makatuliran, kapilan ginuy ikit da kang danupan, at pepa kananda ka. Kapilan da kaya ikit meto nga dayuan at tinggap da ka karing pibale-baleme o kaya lubas at sakara ka pepay malanan. Kapilan da kaya ikit may sakit o at tsuking sukulan at sakara ka delawan. Nga nang makibat ni Ngari Karela, ing katutuan sasabihan ko kay kayo. King kapilan man de patan yu iti karing metong karing peka kalulong dili kareting kapatad ko, kanakuyo depatan. Kaybat sabihan na karetang at tsuking dane ng kaili, dumayo kayo kanakuy kayong misumpa, umeko king alanang gagapi, amisa diya para king diablo at karing anghel. Akampuna, uling meranop ko dapot, eyo ko pepakan. Mauk ko dapot, eyo ko dinilan inuman. Metong kong dayuan dapot, eyo ko tinggap karing pibale-baleyo. Lubas ko, dapot eyo ko pepay malanan. May sakit ko at tsuking kutkutan, sukulan, dapot ko denalo. Kanita tumutol lakeya, kapilan ginoy ikit na kang danupan o mawo, metong adayuan, lubas, masakit, o at tsuking sukulan at tingyan na kang sinupan. Nga nakanitang makibat karela ni Ngare, ing katutuan sasabihan ko, kaya kayo kapilan man, pikay tanyeng sopan, ing metong karing peka kalulong dili, ako, ing pikay tanyong saw. Deti ulinita, mitabi laking alananggang kaparusan, dapot ing taong makatuliran, mipuntala, king pie alanangga. Pakamalan kong kapatading mayap ng balita ng kikatamong kaligtasan. Kapurian kay kawo, Kristo. Mayapayabak po kay kaingan. Aromi tutundo, lapayata. May puyat latang kakasulu sementeryo, ikabi puket na kaya ni Holy Mary, balo nung kaya ni makanyan mo naman, muran, lisangan, muran, lisangan, po, niya nilalo kuwatang may grabe pakiramdam. Kaluguran kong kapatid, kay Bantaya kong pigmasusyan ning napon, nano yung kasi kapag masusyan napon, ing pamisamak, ding banal, ing pamisamak, ding banal. The communion of saints, nepo. Kaluguran kong kapatid, ini naman kapag masusyan ngeni, kasugulong ne pamurin po, ditang kay katamong kapag masusyan na, pun nga kupin kaya kayo, it is our presumption na sana rin kapatadtang may angon na biye, at suno ka rin. Yapin po tang sabihan tamo wari, kingwana neng Lord, ne? Kutang, at bahalo mong Lord. Ne? O yan kapag masusyan ngene. Pero itamo, yung pag nasantamo, mintane ka rin, kaya beranet, may kisamakne, kareng banal. Napin po ang halimbawa, tiboyako, ti kusabyang kang makumpo kang tatang, maasopan mo ko tang, ang tabahianan mo ko ako. Yan ako sumabing, maasopan mo ko ako, ginuko, pwede, po. Uling kaya katamo pong pamanyal pantaya, ing panikwanan tamo king sana rugo, miras na la, kaya ben ano ni nga pong ginu, karin king banwa. Pero yun kay katang ebanghelyo, meto yung masanting nga pagganaka, na yung kayarianing Diyos, datang iya at maging hukom, ing ginong Hesus Kristo. Lawena, naman gana-gana, automatic, miras ka rin nga na. Detang mating masabal, detang migmalasakit, detang ating pakamal, karengpe kamalating kapatad nga na ila deng
miras king kayaryana ning Dios. Anyapin po, our celebration today is a continuation of our celebration yesterday. Kasundune. Nanuntunggen tayo po ing kekatang kasalpantayanan ni Wari, sasalpantaya ko king Banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king Pamisamak ding Santos, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang mering at king Bie, tuloy-tuloy yan. Our celebration is today, nung alalo man ken, manalig kami king kekang maragul, apakalulu. Manalig kami king kekang maragul, alugut, na emula pabusten, miras, ketang alananggang kaparusan. Nune, muli lasana king kekang sala, kapamilataning pangapatawad na rin kasalanan, pangasublirang miyering mete ay natbus ng Kristo, king krus, at king Bie alanangga. O yan yung kekatang panalangin. Nga po'y tamo, in tradisyon tamo, in kultura tamo, anting Pinoy, aro, mas maragul tapo pakamal, at masabal kareng mete. Kale? O tapong may burol yung mete, aro, pwedeng makoka rin. Dahil po ka rin aliwang bansa, at yun lang pong sa viewing time. Kay ba't na italakwan niya? Po, ilan naman labi-lami ka rin. Ay, tamo, pwedeng ala. Ilang bala rin butol pakwan. Po, ang po rin ni haliwang papapakan. Nabi metong apigagap sa ating mete at impamang nadakal. At kay ba't na sinsiriyang kakanan. Alay pa po kanya nitang aro kinukore at lamesang mga kabakit ang kilwal. Balo yun o kanto. Nabotang makanyang kupungi magbisa ka rin bali. Uliraretang makanya na bagi. Po. So yan po. Aga nakakituloy tang metong misiping bali. Mete yarugoy ning wali na. She's 88 years old. Po. Ing mas anak kaya, yarugoy mete. Yarening anak na. Yarabal makanandasabyan kayang mete ning wali na. O ngay malyari kaya sabyan. Nakabang maugtula, makapangan mo. Kinondisyon de pa. Kay bata niya sinabi lang, pinresyon mo niya. Okay ya, iwali mo. Idarang daling. O ninano yay daling. Ay rugo, pepay nawan Nano! Diyos ko, pepay nawan kano'y daling po. Punta lang ke. Uyani nga manwan mi kay, maliswas na kakanyan nga ra. Magkaibatang mengan magpainawa tapa, mapali. Potang kaibat ning pali, punta lang tayo nga na. Ali. Punta lang tanay daling nga na. O yan ka masya sa buntok nga ra, matuntut ka pa nga ra. Bakit masikan ka, potang maglami ka, potang ang darang daling nga ra. May bisay matuwa. Lantang may bisay, na magagalas dos na. Halaluan, matudtud lang. Pintalanay daling. Tricycle! Nga na. Tsaka kaya puminta kaya ni King Holy Mary. Po. Kaya ni King Holy Mary, ano karakal din chapel ken. Kita pakit ang paspul. Daling! Ginuko, daling. Nga na. Hindi ka dire-diretsuya po, dire-diretsuya. Ito, makalawi lang kayo. Daling! Nga na, niyang ikit ne. O, daling! O, lalaki ka, daling. Nga na. Delilia pala yung matwa. O, yan, dili na bintaya. Kaya pala rin tao pakalawi lang. Dino yan, nga kaya. Dino yan, nga na. Nagkalawi lang ka rin tao, makalawi lang kaya. Aliway daling. Tsaka nepo. Nakal na mayaliwang kwento tungkol po ka rin bagay maganyan. Yapin, ining kultura tamo ngayon tamo po alak ko para ka rin kapatad ameyango biyo. Hindi po siguro panwalan. Kay ba't kung misan may bless mete, ati dalara ka king banal ng syudad ng bayo at alananggang Jerusalem. Ako nepo. Kay ba't mga ganongan. Kinlagyo na po ning kaya katang mabinog ka parokya, kamera rin ka parokya, tamo, makirame kaya puke kayo nga ako. Salamat po, amo, ngara. Malaos na ako po, amo, ngara. Nano po nga, papicture tapa. Ay, totoo po. Totoo.
Pa-picture ta pa nga niya ako naman morgo. Ay rugo pa-picture kaya kano. O Kenny, Kenny po nga ako. O yak syempre uning kabaong Kenny ko siya. O tadya nga tsuna ka mo nga nga ako. May tatakpan nga. At yan pala picture Kenny. Inuko. Dahil may aliwa pong kwento nga rin. Ay, iti classic Kenny. Balo yun. Yes, likuan mo ko. Ginuko. Tuki ko kaya katulak mo na naman na ano kayo nga na. Mabisan po. Kaluguran kong kapatid, dahil rin kaya katamong miyaliwang istorya, karing miyango na biye, pero what keeps us really in our faith, yapin nining sabihan ng Ginu kay Ebanghelyo. Ila rin balik-balikan tamo rin, dahil kwento rin miyango biye. Pero nga kupin, banggit ko na yata na po nini, ingke katamong panaligan, yapin itang katukina, ing pangapatawad, dareng kasalanan. Ing kapanwalan tamo as maraguling pakalulu na ni ginutang Jesucristo kesa ka rin agagawa tamong kasalanan. Nang yan tuyan ting kasalanan mo, sumpegyawat may kapatawaran. Inga pong Ginu, idalana ka, king kayarian banwa. At atandanan niya po itang kayabi ng bipako king krus, the very first one to be canonized, niya po, na sinabi na Ginu, muksa kakalingwan, what ang atsuna king paraiso. Kriminal yan. Marok yan tao. Pero at that very moment, niya po, binyening pakalulu na ning ginungin imurin, mantabe ka kanako king paraiso. Kaluguran kong kapatid, mas bigit ya, ing pakalulu ning Diyos kesa karing agagawata ang kasalanan. But ing kaya katamo mo pong sukat daptan, bit mong kalausan na lublang panyawad kapatawaran. At itapong meto nga panalangin tamo ing katwa, yapin itang tandana na saning Ginu, ding depatantang mayam. Waning kay ditaklam. Ditakla rin dapat tang mayam. Pero sana'y laring maganaka o laring manatili. Ne po. Anyapin po, hapo na banggit ko na po tanging meto nga mete ne, ana nang kasakit sabihan itang mali kaya. Itang marok kaya, itang kasalanan, ne po. Kaya piningkay nga baluming, ay karok ng tao kaya na may mo naman nasabing, gustuya ka niyan, metene nga mo. Ali, ne po. Mo sabi, po takati ka pa sabihan matsura tungkol kaya, ay rugo niyang mabiyayan at inyang kamulangan nga mo, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Po ta makapagsalita kang matsura. Ini kaya katamong kasalpantayanan, ing pamanyubling mebye at ing biye alananga ipagkalubyasa karing kaladwa at dinapat mayap. Dedyang makananuya kalati pepakit ganaka itasaneng ganakan tamo at itay ganakana ning apong Ginu. Pansinan niya po, in Kapampangan, the word ganaka means two things. Ganaka that is to remember, and ganaka that is kindness is one and the same. Anyang ganakan mo, itang ganakara deng aliwa. Kaluguran kong kapatid, oy nisanay kay katamong panalangin para karing maldang kaladwa. King sana waman, ela pamiras, king pamisamak, ding santo. Pero yung katukina naman, ing kapatawaran, karing kasalanan. Nasanay pakalulo ning Diyos, yang mangibabo. Ing pamanyugliram niye, ring mete, at king biye alananga. Amen. Pasyag tayo po yung kikatang kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, panglubos mayupaya, linalang king banwa ampong yato, at kang Yesukristong anak ng bugtong nga ginutamo, pengagli king upaya ning banalay espiritu, mibayit kang no na Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye. Pepaita siya banwa, makalukluk, wananin Diyos, panglubos, mayupaya. Ibat ka rin, magbalik yan naman, keti. Bamukum ka rin mabye, ampong menga mate. Sasalpantaya ko, king banalay espiritu, king banal kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mering mete, at king de alananga. Amen.
Kambening kasalpantayanan at kapanaligan, manalangin tamo para karing hanggang mete, king Ginoo, ding kakilala tamo at ding dakal tabalo, at ngatangan pong manalangin, ginuning biye, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Ginuning biye, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Para karing sablang meyang unabi, karing kaya kataang pamilya, bandamdaman do ring amanong pisyag ng Jesus king krus. Ngeni mo rin akayaber ako king paraiso, manalangin ta king Ginoo. Ginuning biye, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Para karing pengaring magbante, siping dang pagkeranding mangingaludang anak, at para karing mayatdanan king balita, aring anak da meyang unobi, manalangin ta king Ginoo. Ginuning biye, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Para karing mamamateng magdili-dili, metong mangkakalaguran aala ken siping da. At para karing mamamate, makatalastas, nung bakit may biela, at para king nanula mamamate, manalangin ta king Ginoo. Ginuning biye, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Para karing magpatiwakal, para karing manaya king kamatayan, uling may bating na, ing kapanaligan da king biye, manalangin ta king Ginoo. Ginuning biye, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Para karing mamamate, aalang panayan, apaman yubling me, para karing ing kamatayan, maykit king alang laman, alang nanumang kabaldugan na bagi, manalangin ta king Ginoo. Ginuning biye, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Para karing darawon da ing karelang biye, ban mi kamaykit alugut at hustisya, para karing ipanalig da ing karelang sarili, king gamat ni Diyos, kambening matibe kasalpantayanan at kapanayan, manalangin ta king Ginoo. Ginuning biye, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Ngayon duwan tampo yung sarili tang kapagnasan. Ginuming Diyos, ding pakamalan mong mayango na biyay, panalig milag, ang keka, uli nga bibitas sa aming pagmasabalan mula, king kamatayan, ang timonong makanano mong liguran, king biye. Pagkaluban mong kapaynawan at kapayapan, kapamilatan ng Jesucristo, Ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatid, bandeting kay katamong daon, matanggap larapaning Diyos, ipang mayupayang tutulong. Tanggapane sana ning gitoy, ting daon karing gamat mo. King ikapuri ang pong ikaligaya ning lagyuna. King ikasaplalata mo at ning mabilog ng banal na kapulungan. Manalangin tamo, o lubos mayupayang ipa, manano na sanang iting sakripisyo sana king daya ng Kristo, ing kasalanan da ring mayang ubiyeming kapatid, luminis mo na sana, king dindanum ning binyag, king malugod mong pakalulu, pagkaluban mong kapatawaran at kapayapan, itingan puaduan mi king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. King ginuman tabe, yake kayo, At kaya kaunti mo rin, itas yun na rin puso yun. makatas na la, King Gino. Pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat ang pong matuli. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan karinoy pa, Diyos king alanang at lubos mayupaya. Bibait kami, paulining kekang kaburian. Bibiyebye kami, paulining kekang kayapan na pinubluban. Paulining utos mo king wakas, timawa mo kami king kasalanan, kabang magbalik kami king alikabok a penibatan mi. Kapamilataning magligtas ng kamatayan ning kekang anak, king amano mo, mibangon kami, king ligaya ning pamanyubling mebye. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe alang tuknang ngamingan pupuri. Ikapining banal o ipa, iking sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtugme, ing espiritu mo antimoy titipang ambun, kareting ayin ni, ban pabanalanan at parake kami, gawa na lang katawan, ampon daya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya't bayo na kusang lubdinao ning biyena, king pamaylas at kamataya na kinuwaning tinape, pepasalamata na kat pinuri, piraso ning tinape, dinwang ni ti karing disipulo nat ngana, kuanan niya iti ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iti katawan ko, amidaon parake kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan kinwaning kalis. Pasibayo pe pasalamata na kang pasibayo. Dinwang na iti karing disipulo na ngana, kuwanan niya iti, ikayungan, at minum kayo kaniti. Uling iti kalis ning daya ko.
ing daya ning bayo talananggang tipan amibubu para ke kayo at para ka ring sablang tao. Ban kanita mi patawaran lading kasalanan. Daptan niyo iti king pamigaga na kayo kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Iniangyan ing gaganakan miyo mapamakalulungin pa, ing kamatayan ng po ning pangasubli ng mebye, daraon niya kay ting tinape ning bye at ing kalis ning kaligtasan. Layon miyang pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keka. Ikaming ansanang misulusulok ing katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan mayo pa ing banal na kapulungan mo ang makalaganap king metoya tuban mi ganap ya sa king lugod. Kambe ng Leo ing papa mi, Florentino ing orsobispo mi, Pasiano ing obispo emerito, ding sablang pari ang pondiakono at ding sablang susuyo king banal kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi ang minuna ng pepaynawa king pihong kapanayan ning pangasubling mebye. Ngeni po kapatad, king mitmong katahimikan, hindi ta kapinandit ganakantala, ding sablang ngayango na biye, netang malapit ka rin puso tamo, at ding panalangin na ning parokya king alaalay. Hoy paming malugot king pakalulo mo, idalamulat dig sablang mayango na biye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biyela nangga. Ban kambe ning Nuana Virgen Maria induning Dios, kambe ng San Jose, ingmal ng esposo, kambe ring Nuana Apostol at ding sablang banal, ami biye-biye kalugod-lugod keka king keka baning panahon, apor yan ang pon apaligayan da kasana, king kapamilata ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatana kambena ampon keya kagumning banal ay espiritu sablang parangalampon ligaya keka o Dios, ipanglubos mayupaya, manggaman king alanangga. Anting meto nga familia mausta king malugod at mapamakalulungin pa king panalangin tiro ning Ginoo.
ikabos mo kami o ginuging sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning pakalulu mo mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kaming alakasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ang pon pagsadyan ming panyatang ng mirnong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. Diyos sa ipaming ginuming Jesucristo, sinabi na karing apostol na at ngeni sasabihan na kaya kami, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, doon ay pansinan mo ing kasalpantayanan, ning banal ang kapulungan mo. Layon mo ing pamayapan ang puan pisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyang puan magari, maggaman king alananga. Ing kapayapaning ginuman tabi sa kapilanman kaya kayo. At kaya kon timuri. Ipakit tapoy mikakami atong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan. Nyo'y kordero ning Dios, nyo'y minalako king kasalanan ning iatun, wan laring mayaws king dulang ning kordero. Ing katawan at daya ng Kristo, ingata nakatasa at isadsad, hanggang hindi alananga.
Manalangin tamo. Hoy paming malugod, mananunasanang ing kamatayan at pamanyugli ng Mebye Kristo, pagmasusyan mi kaniting Eukaristiya, yatad no rin talasalpantayang mayango na biye, king kapayapan ni ngalanangga mong karinan. Itigan puwadwan mi, king kapamilatan ng Kristo ginumi. Amen. Isundo tapo'y panalangin para karing maldang kaladwa. Tayran mo ko, Ginu, king bie kaya mo, ilapit mo ko, Ginu, king siping mo, tayran mo ko, o Ginu, king bie alanangga. King bie kaya mo. Kakamalan kong kapatid, makatipon tamong yan ni kaniting banal, misa, manipanalangin din kaluguran tamong mayangon na biye, ating kaladwang darahon na ring parokyanos ng San Ignacio ng Loyola, kareting alaalay, dinalakit na laibat king biye ketisulim, papunta king pamakyagum, karing lupon na ring banal, tayrano saning Ginong Jesusing maya papastol, king bayo talananggang biye. Kapamilatan na niting debosyon, luminis no sanat mayos, lakaring-karelang kamalian. Manalangin tamo maning mayupayang Diyos, tanggapan na laking maligaya ng kayarian, kamberik sablang banal ning banwa. Ing pakibat yu po, ipanalangin yu lang. Ipanalangin niyo lang. Banala Maria, Induning Diyos, Ipanalangin niyo lang. San Miguel, Ipanalangin niyo lang. Banala Angeles na ning Diyos, Panalangin niyo San lang. Juan Talapaminyag, Panalangin niyo San lang. Jose, Panalangin San niyo lang. Pedro at San Pablo, Panalangin niyo San lang. Andres, Panalangin San niyo lang. Esteban, Panalangin niyo lang. Santana, Panalangin niyo Santa lang. Gertrudes, Panalangin niyo San lang. Nicolas ning Tolentino, Panalangin niyo lang. San Lorenzo Ruiz, Panalangin niyo San lang. Pedro Calungsod, Panalangin niyo San lang. Fernando, Panalangin niyo Beato lang. Pedro Zuniga, Panalangin niyo lang. ikayong sablang banal, ababayi at lalaki. Panalangin niyo lang. Ing pakibat yu po, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Kristo, patawaran mo la ring kamalyanda. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Kristo, tandanan mo ing maya, patanda. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Kristo, tanggapan mo la king bielananga. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Kristo, pamatulan mo la ring magpaldas. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoo, pakalulu. Ginoo, pakalulu. Kristo, pakalulu. Kristo, pakalulu. Ginoo, pakalulu. Ginoo, pakalulu. Ipagkalog mo ing alananggang kapainawan karela o Ginoo. Ingalananggang sala, sunlag sa karela. Ipainawan o sa aking kapayapan. Amen. Ting kaladwaring sablang tapat ameko na, king kapamilataning pakaluluning Diyos, ipainawan o sa king kapayapan. Amen. Ginukaring kekeng miangubye, kapayapan kekasang ibye, akekeng liguran, ketiking yatu, king kamatayan kekano acu, akekeng liguran, ketiking yatu, king kamatayan kekano acu. Ginu para karela, kapayapan kekeng aduan. Ginu para karela, kapayapan kekeng aduan. Lukluk ang pusa ko.
Apansinan niyo po siguro at intang bisita na po rin na kaya pa makibalo at tsuya po yung pilgrim image na po ning National Shrine na ning Virgen ning Lourdes Karin King Diocese of Cubao. Yapit po yung matsyungin ni kaya katam sa lubungan tayo niyang Saturday na po. At may mula po ka rin ng kaya katang celebration, yan po Sunday. Ayan ni Friday na po. Friday tayo po sa lubungan, kay ba't napundao na niya po morning mo po yung devotion. Kaya pero yan po the whole day, makabulat niya po yung pisamban para po rin ang bisang magbisita, magrosaryo, at magdebosyon. Makanyan mo naman po bukas, yung misa po bukas will be at 7 a.m. Bayo ko po mako, kasi po dahil pong paring Pampanga clergy, muntake po Tagaytay, dahil ganagan ng pari, para po kaya kaming clergy annual retreat. Yala pang mamamate, alam pari. Ali-ali biro mo. So, ala kami nga po, pero atin paboring misa, on Tuesday po, iyamong Ed Musli ang magmisa at 6 p.m. Kay Bat Wednesday, Madton Kepa, 6 p.m. Ang gaya pong Friday, 6 p.m. Mamakoya po yung Nuanayindong Birhen, ken pong Sabado. Na po itang from Friday night up to the morning of Saturday at yung tapong activity. Na po niya, lawin nyo niya mo po kay Facebook page itang details na rin kaya katamo pong schedules. At kay ba't po, amo po lawin kaya luka rin niya kasi. Bisa pong pasalamat kay pong Pamanggosu. Pasensyano po retang yemi apuntalan kasi magumpisata pa po po kasi rin nga liway rin manaitindihan na hanunay naman niya karoling niya yan nga rahil niya po karoling pamanalangin niya po ka rin maldang kaladwa ne po ani nga kakiyukin yung Pamanggoso na ay schedule so mabilisan mo po San Pedro Calungsod 4,700, Birhen Milagrosa 10,200, Paralaya 29,500, Emilia 12,500, Doña Adela 5,000, Santo Niño 10,200, Santa Cruz 28,700, Senyora 2,000. Total po, gamitan tamo bin po para kitang kikatamong pangarap ang kampanaryo, 121,800. Dakal pong dakal, kasalamat kaya kayungan. Pasalamatan ko lang naman po ring Agnus Dei Charismatic Community na pong kayabi akong may manggoso, pati na po rin kaya katamong mga Kisiga Knights of the Blessed Sacrament. Palakpakan tala po. Anya naman ni pa kanya niya rin paring mataba niya po lawen yun boses. Anya po panupaya yung after the mass, ko pa po pasiklod po makapanawa ko pa po kaya kayo po pang tapo bukas masalese na ako to go to Tagaytay niya po. Talakad ta po. Iginu manatili kaya kayo. At kaya kon timurin. Bendisyonan ako ng Diyos sa mayupayang tutukang bering kaya kong familia, kinagyuning ipam po ning anak, po ning Espiritu Santo. Amen. Ning misa mi daw, neo metana, king kapayapan. Salamat, King Diyos. Payapayamak po kaya ko.